nga ayo yo play hakanika por kamenta ifibaro ki paramasim ki bakodor ki balaya don hanika jingsop welcome to epi ki ba hagiyeng kisam ki peting ba jing ni ki kor ki bor ki bamenta kama fitip haga tio ban kong jong banai kani bro si quarter ni Cambridge pangga jingduai subject pangga jingduai Hoi haka tio bla dep ningkong kapa tio bla dep jung bla ningkong tio bla ningkong jung nai bla dep stola kan sepangga jing duai kabar kami ke jubab apa duai kani ro bentar kolong kumtahi ngini pusan lang na gospel karo Lukas mala play manem sang nong ba ar kot ka balai khunda heru sau kunriu Lukas ar life khunda heru sau kunriu kan sepang ka jing duai ke jong trai how lum olep Haulum olep. Kai ke jing duai. Ada ni skotho kumno spang ke jing duai. Ke jing duai ketika jingkan bet shau blai. Ke jingkan bat ublai. Ini lam ong ni kren yo blai lingba ke jing duai. Bat ublai ukren ni dekat tin ke jong u nen rau mensim jong u. Dah ke jing duai. Ke jing duai ke kentop lagi sau lagi bentar. Ki bahapok jangka. Kabenda ben kong ni suong ya tinong way kisau benta kedai ka ong ka acts no. Ka benta ben kong ong adoration. Kamut ka jingwai kedai ka jingmani jingi yo blai. Habangi duai ni mani jingi yo blai. Benta ka baar ka jingduai kedai ka confession ni ka jing pala jingi. Shau blai ya ke ka bangi le. Sabangin duai ngin pa ni jingi pala ni pala ki pop jingi shau blai. Karena ada kabalai, kajing tuai kali kajing aingo jingi yo blai, Thanksgiving, kajing aingo jingi yo blai. Dari kajing tuai kali kas supplication ni kajing asai, kajing yo blai, kajing asai jingi blai, kajing tuai. Kali ke bangi kan bat blai, bangi yo ban mani yo blai nama kajing tuai, bangi yo ban lai ki pop jingi yo blai nama jong kajing tuai, bangi ban ya ro ban aingo yo blai, ya ke bau blai le kajing jong ap pi nama jong kajing tuai, bangi ban ya sai. But show play lingba jong jing duai kita kada jing mot jong jing duai habangi puli hang ni spang Lukas kanong ba apuar la kunda hado sapuar ado sapundel kadika jing pen kan mau yang apa pi ni borok ni ya tip ya kani ka benta kalau ngam ka jing pen kan mau biang ibn hapok ibn chalor la sema agam jo kam ma ban pe chijong so ai chijong lu ngina pusan lang ya ka gospel jong Lukas kadika jing pen kan mau biang ni sisian pat Pangkani ka jing duai ka jong yong Jisu kaba ong kumni ti ulami no bod olet kumbau julet shaulum olet te kisanan u kila bud u haningi I ba u Jisu ulo buriu ubaduai ulami no banlet shaulum banduai kambon sen ni I ba u Jisu ulet ukidang step ulet shaulum manduai ne hakani ka bentang I ba u Jisu ulet hakpor janmet Hadut damit kene kajing duai halum olep nen no janmiet hadut damit kene kajing duai iya ni bau Jisu udah beriu ubat duai habu lami no malai ban duai ke ibaja kot babut oleh abu haba kila yo I halum olep kisan ukla bud u haba ola poi hata kajaka ulo ong haki tu duai bapino mahap haga jing pusat duai bapin nom hab haga jing pencet habang ipet ya kani ka benta ipet ya kani ka benta bo Jisu le banduai haga por janmet kani ka por ka bo Jisu ukia upisa ka bensim ka don ka jingile ka bakrau haga jing ka jing u nama Jisu haga ni ka benta ya I ka jing yap ulai ka jing yap mana malaya dan timir jo ka jing yap ngarung dan sini nak medo jiyap, aingu yo boleh kami yap. Tapi long kumno, ka mesim ka sudong baik, ka sudong kiok sa, mo ngam itu ka jingjah kini tio, ka si palai minta tio ru, ngak kiok sa kuma asni, asyuk kiok sa, ngomong sang singenum klan dan jiseng, asyuk kiok sa, tuang ngam itu ka jingjah, temir jong ka jingjah. Tiang ni rung ni ibo Jisu dah temir jong ka jingjah. Rekan mau begini ni. Ngai tenat kejelong jong Jisu. Wat adu nak temir ke jingyap. Rekan mau. Ialah kesenan ong. Tu duai. Bapinum hap ak jing pensoi. Ulang kan mau te kesenan.
Jadi mengamat pi tu ina kan ma penong duai nam ila dia pi nan kan ma ila dia na. Tapi nak kising ak jam jam pi, ki tu kising ak. Ani tak kising ak jam la, si jam pi kising kan la. Dai. Hang ni Yesus ang udang kan mau, penong kisan tu duai. Bapinam ha ba kising pensyai. Hani ngi i, ya ta kising ka jong Yesus ila jong kisan ta. Kising ka jong Yesus ila ka jong kisan ta ki ba ulachit. Halo mentaru, mende tay kini yang ini yang apa di piru. Halo mentaru Yesus orangnya duai, orangnya sah, nam tajung apa jombi. Wong tu duai, bapinam hap akjing pencai. Kajing temu jo kajing duai kolong, banginam hap kajing pencai. Duai, bapinam hap akjing pencai. Kamong duai, bapin kelain bapin cai duai, bapinam hap kajing pencai. Kajing duai kadai, kajing eda yo Kristen. Lagi board yung dom kibuan manilay. Kajing duay kadi ka at kasti kabala man dayo Kristen. Unum hap yang jo kajing bensyay. Medyo kumni. Pi ikisem ka bakiher pinam. Ni ikisem ka bakiher. Hari kibangi nyimla ang kisem wat her na Lord nga. May pila na. Nyimla kiher kisem. Hari kibangi lab ang kisem tumang alat. Bagi sim kin tauskum maka kli jangan macam pi. Ni pi ai ne. Nim ala. Kum taru kecing mensyai kiwan na kadyang kamon. Na syarom ma senang kiwan. Ni kim num alat. Pakin tauskum haka jabing jangan macam pi. Kecing mensyai. Kecing dua ketika atiar bani dai ni na kecing mensyai. Bani dai ni na kecing mensyai. Hanang i. Bau jisu kun jong balai. Udang duai. Udang don kamti kajing ada. Kano tam mangap napi. Kano tam mangap napi. Dan kami kajing duai. Ada pi duai mana step sama aja sang. Nomor lagi Sunday kam duai na. Step man ngasinga duai. Man tapi kam duai banding Sunday. Duai. Bapinam ha kajing mencoy. Tapi let penduai Sunday pimina ye wan si jeseng ye genduk produk hanti tanuk produk do wan jeseng hap sing pensai duai nginam hap nak jing pensai kijim sai ki wan nak kadang mas nak kadang man kamon lok Kristen ubam duai sampai ni kiten ba Kristen ubam duai de Kristen ubam sotu ye ka bor jong setan ba ye ka jing tot ka do jong lanang ino ki Kristen ki bam duai ki bam ju duai. Ngino Kristen ki bang ngim sotu hadu kano setan ulang maklain bor but hadu kano kani ka do i ka telat ngitat kumta lapi sotu sisya bau setan ulang ba syalak ba senti ba udan ka bor ibis tu isya ba ka do janga kanong jangi kanong matelat janga kanong matelat jai duai pinang ha ba kijing pensai pinang ha ba kijing pensai ada dia orang syuk no jisu ni duai pinam hak kajing besai. Kajing terang ni usita o Kristen uhab no kajing besai mde tengah kita. Uhab no nomor bau kiu kajing sarong. Beriu basarong tulong beriu berduai. Duai beriu basarong. Beriu biang lut duai liu. Kat pembidan dan kam biang lut dan kam dapat duai. Kita berduai kampun jadi dan kam kajing Arab. Beriu basarong tulong ulong beriu bam duai. Anggap tinjau boleh ni, yo anda ulas ngomeng, unhap akjing pencai usaitan. Kristen ulas ngomeng, unhap akjing pencai jeng usaitan angka Bible. Jisu ang duai, ngidan kamu bani duai, mangidan kamu bani Arab iwe pan. Hakan ni kebentar kan ibu Jisu ang gisanan. Tu duai, berpindah mahab akjing pencai, Jisu ang umat hukum ni. Kajing berkat dengan umat hukum ni. Duai lem tajungna. Kapisay ka nasim, kakiay ka nasim, kung nga jile ka major, duay nam ta jangan. Mga namahak, hakajing mencoy. Duay nam ta jangan, Jisu ang kisantan. Kaya bijapay adin ni kata baro, duay nam nakam ta jangan. Ato ni duay nam iwe pat. Pijuay nam iwe pat. Ibi duay tang iladin na. O bitip itu pang, kipastol na duay. Nega ni ang duay nam ta jangan sini. Nga ingo ibu don ki berduai nam ta jonga. Ma, picut kli la dia, picut bukat la dia.
dan pi berdoa nam ta jong pi ngam tip yo bi doa nam ta jong pi ngam pi doa nam ta jong ai ngo yo play dan pleng ki berdoa nam ta jong ngai du yo pi du dan ki berdoa nam ta jong pi mengila ban jeng nglau kum ni ko mangilang dan berdoa nam ta Yesu no bu ong itu doa bang nam hab ke jing besoi ai ngo yo play dan berdoa nam ta jong ba jong pi